Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then I location at the coffee pipe junction. For number ne boasio, na one casa free. Na mo bi under that one, na me mo bi casa me frama. One casa free, abati you. So you form mama papa too much GH as so mom said the brother want too much GH as so no in summer is in yewu so episode e wo ye man Ghana mu eno ana ebo abo ano na de ba be so mo ye pese ni nyina be kame won tin na ya to ye bo ase ni asese ni nyina na de ba be so mo eno tin na me ka chem say na no first time wa be kan yansa e wo ye channel yi so ana wo be ya so be subscribe se na da ye post e video na wo so betimi enye bi ne wo be hia bi e futu nsem bi wo ma betimi afade ato koto mu na de abo obra wetimi eyi ne humbe ya so be ya ahweye wo ho na nso de ye atuye o subscribe wie so amema o re say obe mia notification bell de bia meka say ano pe ene be ma akonya say post video bi pe ene automatic na nso wanya e wo phone so na so laptop so o wie so mema na nka ho kwa ho e na wato na afoforo nso etimi enye bi ehu ne ekoso yin na ne say ye pressure Ghana betimi agina ne na so ye na Ghana etimi enya asomdue amuhia say ni na ana say ni na ye say be fata no na fe so say Ghana so aye ni na say ka ba kwa na ka eye ebiase mu afa na ni na ene de me de wo eye nnense mu asem kese bi a asi e wo hyeahye bus stop on man na say a police for ana akoko pie mu wo ha say gunfire etuototo akoso e wo ba nam so ama armed robbers for na no mugu wo ye na mo so mo ye ba ko 6 3 tuo no akomo ene de me no ka say o mato na no mo e wo eye ensedo ba ko nso so a epura no na police for ensa aka no so ba ko mo ndie o de no aka eye ewura asemi esi wo hyeahye bus stop on ma akura off the N4 highway on ma anasem no esi ye na se na make cho ene de ene Monday a breaking news ana me de e baba so mo Monday we ya ana asem no esi ye na report ababa pie mu ene ne se eye akonfoi 4 no me ya omonam 6 ana no omote eye bus stop on ene se bus stop on ma sport bi wo ho ade se omako groupi e wo ho no na prako da police for no so ehwehwe omochi akwan yie pa na enam eye police for chase omo ana omo ko sport omo se nkrofo no cheso mate omo hu afire ye mo ka na no mo namu no ana omo akoko gina bus stop point say say omo pre car bi ababefa na police for ehu omo no mo so mo see say omo ko akoche eye nkrofo no na in their haste to arrest them akrofo no ehu police for no mo di kan so omo tutututuo abo eye a police for na police for so abo mo ho dada no enkonko ye say fufuro bi ayate no ene police for omo kura tuo so na tuo no enso omo anampo se tuo no ewase omo mutimi e manage we di omo bo omo pa ankomonam inti akronfo no so pa so omo tuo no omo so ye ready ana omo so omo tutututuo enam so amena wo ka say akronfo no miensa ana etuo no aka omo atesa police for aswaso mu ni na egu eye omo ka mu adofo asemo video e wo ho ye nkonko hwe na nsa na ebekọ na meka mo se ocha de herbal center omo ne dwumaku a omo so ya se edi dwumadi se ebeso mo ocha de herbal center ebeso se ade ampa ana ye wo hawo se ye hunamani yare se ye sunsu mu yare ote ne number ana da ye screen so utumi e friend no beje so anya de a wo de wo hawo beba na so ye hono mo na wasanso e de akofie da debi da o se adanse ana wo de ebekọ wo se wachi hospitals ninam wachi churches nina wachi herbal centers nina so still o hawo na ana wo so o se friend na wo de wankasa ubedi adanse o hwehwe ne cha kwan a ene na meka wo se ne cha kwan no na kache baako e woda so baako so e wotamale adofo yenkonko hwe video ne ba nsam na so aka ne na me so mu Waka o. Ani ababu oku.
Ghana pana. Hey, Ghana ni. Ghana pana ni. Yo na busuafo mo share video no ana mo ankasa mo hu bi confirm so mo yes smart chese ye twensi mo ya smart ana mo yi mo hu akwakoji na bus stop asa no mo pre bus for no mo nim say a police for na ankasa sport o ma sport o mo tade o mo she a sport o mani mo nte ya chese o twen sa police for no betwemu na police for na edu ho ana mo say anya nkrofo ye twensi o mo nyom no mo gina ho yi ene ye so mo yo madwen so mo kwa akwachi o mo na so mo so yo madwen so mo say police for ba mo so de so mo bon mo ban ana mo yo mo to so mo to against a police for na for fear anto ata na police for mo so ma bon mo da ne wa unim e papa dan parents so de say ade mo nim nani abre papa enya ade obepene so say niam ane na ekoso no e begutu akoso ena police for mu akonfo mu ade omo police for na omo afino mu omani abre no obi hu be bia wo nya etuoni efri no mayi no mu kunkum aya police force si ade ya papa dan pare nani abre papa yes nya de obepene so say sankrofo we omunguso omundi nyamra sem say ewo eye omamunti akronfo so ye bi na so wo hwe me so de na wate say papa wasoma me say me meka ntra mo say si ade de nani abre papa yes wo di agro dia onu nso no obedi agro pa ye wo ye mistake so wo de eye tuo ene bedi agoba ko wi ade ni wedi ene kai se wan hwe ya na won so 6 feet wo ene ebedege ama na nkoye police ni bia bi ma na ko se be civilian ni wo na ebedege ama adofo eba na eye akronfo won sam dia na meka se eya na daada no yesinya sa wo hwe ni ba akofo etrim so ya na ye kan na ko se ni na ya bre ene ya kan na ko eye police for mu tie omo fire strategies omo ye wo mu say some of the things ayanka say ye puti across no mo so pick it up and mu no mudi edi duma enu ti mase o se won so ade ntwa o fa ho strategies out di say a police for follow and so mu take e betimi aboa na anya kra say ye ntimi eyi nkofu free oti asofo asa so crampo na e betimi asoma no kakra na o ato ya comment section mu ama ye kama awobo eni ni de kwa so uwie so wa subscribe ama ye kama owie na wemia notification bell no so na de bi ada no ye post video bi ewo ya channel no so awon so betimi enya bi na wo ne akoso ewo ye memu eni wiase mu afa na nyina owie mama na nka won kwa wo ye se pese minkum nya wo hoi enye ato na afoforo so entimi enya bi ne wo be yan se futuo nsem ewo mu ankom so betimi ehu no mo de abo mo bra no mo de yie ato yie no na omo so etimi aye na sane nyina na se ye pre se ga na betimi ejuna yie na peace aye ni na ye deserve no yensa etimi aka me amede enensemi ebre mo medi ene ekwi abro de mo I do mo factory ba ko that's the next ever sounds issue be makram